Agi jingale kai Premier League ka Arsenal kalala ban pelim ya ka Liverpool dan lai la ka ar. Agan agi jingale kai ka Arsenal kaliyo ban penki jar nengkong tang ha ka shibenin lengba Martinelli. Bad hagi minit ka balai peusau ka Liverpool kalala ban penpai ya ka shigol jong ka Arsenal lengba Nunes. Bad shwa ban kut ka kela step hagi minit ka basau peusan plus san ubisa ka layo ban tep ya ka gol ka ba ar nag banta ka Arsenal. Aga kelamit kata minit ke basan Pewar Firmino layo ban penyakat yaki gol jong ke Liverpool bat aga minit ke nyau Peunriu ke Arsenal ke layo ya ke fall penalty box bat referee ula ai ya ke penalty kick bat ya ke penalty la kenjan da Saka. Aga wai pat kejing lekai ke Manchester United kalala bat pelim ya ke Everton da ar la ke wai kejing lekai ke Everton kalayo bat penkijar nengkong tang minit ke basan lengba Iwobi. Bat hadin chipel minit kata minit ke bakatsan Anthony layo ban tep ya ke gol penyakat naga benta ke Manchester United. Bat shwa ban kut ke kelas step kata minit ke basau peusau Cristiano Ronaldo layo ban tep ya ke gol pentam naga benta ke Manchester United.